Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Tanzania. Ikibazo cya diplomasi ya Tanzania n'amahanga gikomeje gukaza umurego nyuma y'aho komisiyo ebyiri z'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'uburayi zongeye kwanga ko Tanzania yabwa inkunga $156 z'amayero. Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'ishinzwe iterambere zatoye ku bwiganze bukomeye cyane zanga icyemezo cya komisiyo y'ubumwe bw'uburayi cyo kurekura mu mafaranga. Zavuze ko impungenge zagaragaje ku bibazo bya demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'imiyoborere muri Tanzania zitigeze zikemurwa neza. Abadepite b'uburayi bagaragaje impungenge ku byabaye nyuma y'amatora y'umwaka ushize muri Tanzania, aho raporo y'iperereza ku mvuruza mu kwakira no gushyinga umwaka ushize yavuze ko nibura abantu 518 bapfuye, ariko hakaba nta bantu bakizwe mu majwi cyangwa se babiryojwe. Banavuze ku ifungwa rikomeje ry'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi Tundurizu. Komisiyo z'uburayi zanenze kandi Tanzania kuba yarabujije itsinda ry'abadepite b'uburayi ryashaka gusura igihugu muri Gicurasi uyu mwaka kugira ngo rikurikirane ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Leta ya Tanzania yashubije ivuga ko amatora ya komisiyo atari umwanzuro wa nyuma y'umuryango w'uburayi kandi ko ububano hagati ya Tanzania n'ubumwe bw'uburayi gikomeje neza. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Tanzania yavuze ko cyari icyiciro kimwe gusa mu nzira y'ifatwa ry'icyemezo mu bumwe bw'uburayi. Icyakora kugeza ubu amafaranga aracyafunzwe mu gihe komisiyo y'ubumwe bw'uburayi igisabwa gutanga indi gahunda nshya isubiza impungenge zagaragajwe n'inteko ishinga amategeko y'uburayi. Mabwire kandi ko polisi ya Zanzibar yatangaje ko iperereza ku rupfu rw'umunyamerika w'icyamamare ku nkoranyambaga Ashley Jean Robinson ryarangije maze yemezwa ko yiyahuye bitewe n'ibibazo byo mu mutwe no kwiheba. Ashley Robinson ufite imyaka 31 yapfiriye muri hoteli Inotunguja ni muri Zanzibar, aho yari yagiyewe n'umukunzi wa Joseph Makani. Polisi yavuze ko bombi bagiranye amakimbirane akomeye bituma bashyirwa mu byumba bitandukanye bya hoteli. Nyuma y'iperereza ryakozwe harimo gusuzuma ubutumwa bwo kuri telefone abatangaho n'ibimenyetso bitandukanye. Umuyobozi w'iperereza muri Zanzibar Zuberi Chembera yavuze ko Robinson afite ibibazo bikomeye byo kwiheba ndetse ubutumwa bwe bwagaragaza ko atishimiye ubuzima bwe. Polisi yavuze ko nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare cyangwa se ukekwaho icyaha muri uru rupfu, nubwo mbere hari amakuru ku mbuga yavuga ko ashobora kuba yarishwe n'umukunzi we. Umuryango wa Robinson wabanje gushidikanya ku mwanzuro wa polisi usaba ibisobanuro birambuye ku buryo yapfuyemo. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo Kinshasa ku wa kane rwatangiye kuburanisha abantu 10 bari mu ofisi y'ikenda n'umusivili umwe bakurikiranyweho ibyaha birimo gushagurika ku butegetsi Perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi. Mu bagejejwe imbere y'ubutabera harimo General Christian Chiwewe ubaye umugaba mukuru w'ingabo za FARDC kuva 2002 kugeza 2005. Harimo kandi Jean John Numbi wahoze ari umugenzuzi mukuru w'ingabo za FARDC utaritabye urukiko kuko amaze imyaka irirwa muri 5 aba mu buhungiro. Uyu yavuye muri Kongo Kinshasa 2021 nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umugenzuzi mukuru wa FARDC mu mwaka wari wabanje. Numbi yari asanzwe akurikiranwe n'ubutabera kuri arakekwaho mu icwa ry'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Abandi baregwa ni General Major Maurice Nyembo, General Brigade John Ngoyi wa Kabila, baniho kandi General Brigade John Sangwa Mohamed, Colonel Guy Mukombozi Zahinda, Colonel Pansi Sangwa Rumbu, Colonel Christophe Chibangu no musivile Pascal Nyemba Muyumba. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bakurikiranywe ibyaha biri mu mugambi mubisha, gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira iterabwoba, kugambanira igihugu, kutubahiriza amabwiriza y'akazi, guhungira mu mahanga mu buryo butemewe, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo n'imyitwarire ya gisirikare. Bimwe muri ibyo byaha bishobora guhanishwa igihano cy'urupfu nk'uko amategeko ya Kongo Kinshasa biteganya. Mu mwaka ushize umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riyoboye Kongo Kinshasa yatangaje ko Chiwewe yari yataye muri yombi azira gutegura umugambi wo gushagurika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Jean Chiwewe yavuye ku buyobozi bw'ingabo mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka ushize, iminsi mike mbere y'uko umutwe wa M23 ufata umujyi wa Goma. Nyuma yaho yagizwe umujyanama wa gisirikare na Perezida Tshisekedi, ariko aza gutabwa muri yombi muri Nyakanga umwaka ushize ari kumwe n'abandi basirikare bakuru. Yabanje gufungwa n'inzego z'ubutasi mbere yo koherezwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro Kinshasa. Iburanisha ryo kuwa kane ryari rya mbere kandi ryibanze kugenzura imyirondoro y'abaregwa no kubasomera ibyaha baregwa. Biteganyijwe ko mu minsi iri imbere urukiko ruzatangira kumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ndetse n'ibyabaregwa muri urwo rubanza rwitwa zo gukurikiranwa n'abantu benshi. Ubwo kandi abarwanyi 200 bahoze umutwe wa M23 bashyize intwaro hasi mu mezi 2 ashize hagati y'Amata na Gicurasi uyu mwaka bashyikiriza ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Mu gihe ubuyobozi bwa gisirikare buvuga ko gahunda yo kwakira abava mu mitwe yitwaje intwaro ikomeje gutanga umusaruro. Aya makuru yatangajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka gisirikare ka 34 bwemeza ko umubare w'abahitamo kuva mu mitwe yitwaje intwaro ugenda yongera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa byakunze kwibasirwa n'intambara n'umutekano muke. Abishyikirije FARDC bakomoka mu turere twa Rubero, Rucuru na Masisi ni muri Nord Kivu na Kare muri Sud Kivu. Ni uturere tumaze imyaka myinshi duhangaye n'ibibazo by'umutekano muke byatewe n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ibyo bice. Nk'uko ubuyobozi bwa FARDC bubitangaza, abarwanyi bageze ku birindiro by'ingabo za leta ku bushake bwabo. Bamwe muri bo bari bagifite intwaro zabo mu gihe abandi bazishyize hasi mbere yo kwinjira muri gahunda yo kwakirwa no gufashwa gusubira mu buzima busanzwe. Abaturage n'abasirikare bababonye bavuga ko benshi muri abo
bahoze ari abarwanyi bagaragazaga umunaniro ukabije, intege nke ndetse n'ibimenyetso by'ubuzima bukomeye bamazemo igihe mu mashyamba no mu mirwano. Nyuma yo kwakirwa n'ubuyobozi bwa gisirikare, bivuga ko abahoze muri M23 bahawe ubufasha bw'ibanze bugamije kubitaho no kubafasha gutangira urugendo rwo gusubira mu buzima busanzwe. Banatanze ubuhamya ku mibereho banyuzemo mu gihe bari mu mutwe wa M23, bavuze ko bahuye n'ibibazo byinshi ndetse n'ubuzima bwari bugoye. Iyi gahunda iri mu ngamba za FARDC zigamije gushishikariza abarwanyi bakiri mu mitwe yitwaje intwaro kuva mu rugamba bagahitamo inzira y'amahoro no gusubira mu muryango nk'abaturage basanzwe. Major Dieudonné Kasereka ushinzwe itumanaho akaba n'umuvugizi wa Task Force y'akarere ka gisirikare ka 34 yavuze ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeje kwakira neza abahitamo gushyira intwaro hasi, atabakiri mu nyeshyamba bafite impungenge zo kwitandukanya nazo. Turabizeza ko bazakirwa neza nk'abandi bose bamaze kwikiriza FARDC. Aya magambo agaragaza ubutumwa bwo kureshya abarwanyi ba M23 ubuyobozi bwa gisirikare muri FARDC bukomeje kugeza ku barwanyi bakiri mu mashyamba, bubizeza umutekano n'ubufasha nibahitamo kuva muri uriya mutwe. Nubwo impande zitandukanye zikomeje gutanga ibisobanuro bitandukanye ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo, umuhora avuga ko bavuye mu mitwe yitwaje intwaro gukomeza kwiyongera ukomeje gukurikirwa n'abasesenguzi b'umutekano bareba niba ushobora kugira ingaruka ku miterere y'urugamba n'umutekano muri Nord Kivu na Sud Kivu mezi ari imbere. Naho umucuruzi ukomeye w'umurundi Aloys Ntakarutimana uzwi cyane nk'Abakenya akomeje kuba mu bihe bikomeye nyuma y'amezi arenga birafunzwe n'ubutegetsi bw'u Burundi mu rubanza bumwegera avuga ko rufitanye isano n'ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Bukavu n'ibirego bimuhuza n'u Rwanda ndetse na FCM M23. Wakinya yarazwi nk'umuntu wegeranye cyane n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yatawe muri yombi mu kwa gatatu y'umwaka mu minsi mike avuye i Burayi. Kuva icyo gihe afungiwe muri gereza ya Mpimba i Bujumbura. Nk'uko amakuru yatangajwe n'umuryango Fokoda bivuga, Wakinya yarutse gusubizwa muri gereza ya Mpimba avanywe mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge aho yari ari kuvurirwa. Ayo makuru avuga ko yararembye ariko inzego z'umutekano zikamutega gusubira muri gereza, nubwo abaganga bagaragaje impungenge ku buzima bwe. Ariko ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa n'impamvu nyakuri y'ifungwa rye. Abamwegereye avuga ko ibibazo bye byatangiye nyuma yo kuvugwaho gushora imari cyangwa se kugura uruganda rw'inzoga zisembuye rw'i Bukavu mu gihe umujyi wari umaze kugenzurwa na M23 nyuma yo kuwufata muri Gashyantare umwaka ushize. Aya makuru yanajyanye n'ibirego bivuga ko yaba yarakoranye cyangwa se yagiranye imikoranire n'abayobozi ba M23 ndetse ko yaba yaranakoreraga ingendo mu Rwanda, nubwo nta bimenyetso cyangwa se imyanzuro y'urukiko byigeze bishyirwa ahagaragara ku mugaragaro. Aho umuryango we n'inshuti ze bavuga ko aribyo biri gushingirwaho mu kumukurikirana. Umwe mu bantu begereye umuryango wa Kenya wavuganye na Fokode yavuze ko ibirego biri kumushinjwa bitangaje urebye uburyo yari afitanye umubano hafi n'abayobozi bakomeye b'u Burundi, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwo yavuze ati biriko kuri Wakinya bikwiye kubera isomo benshi bari muri CNDD-FDD. Wakinya yahamagaraga Perezida Ndayishimiye ngo Sogo nawe akamwita mwuzukuru. Byari ubucuti budasanzwe ariko bavuga ko afite pasiporo y'u Rwanda, ko yajyaga mu Rwanda, ko yakoranye na Makenga wa M23. Nyamara Wakinya nta kintu na kimwe ashobora gukora atabihere uburenganzira n'abayobozi bakuru b'u Burundi. Uyu muntu yakomeje avuga ko umutungo wa Kenya uri gukorwaho iperereza rikomeye ndetse hari impungenge z'uko ashobora kunyagwa bimwe mu byo yari atunze. Bageze aho bashaka no kumwambura ibyo yari yubatse imyaka myinshi. Ese ibyo byose ni ibiki? Birasa naho hari ibintu byinshi bihishwe abaturage. Aho umuryango wa Kenya uvuga kandi ko dosiye yakuwe mu nkiko zisanzwe koherezwa mu rwego rw'ubucamanza rukuru, ibintu bavuga ko byakozwe kugira ngo amakuru y'ibanga akuwe mu byaregwa atajya ku karubanda. Bivuga ko haba hari amakuru y'ingenzi yabaze ku mikoranire hagati y'abashoramari b'Abarundi n'ibera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice byagenzurwa na M23. Andi makuru kandi avuga ko Wakinya baratawe muri yombi bisabwe na Perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunukiriye muri Kenya abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banditswe Rigati Gachagua umuyobozi w'Ishyaka Democratic for the Citizen Party yavuze ko gahunda yo kubaka ikigo cyo kwakira no gukira mu kato abarwayi cyangwa se abaketswe Ebola muri Laikipia ari umugambi wa Perezida William Ruto wo kurimbura abaturage bo mu gace ka Mount Kenya. Mu nama yagiranye n'abakandida b'ishyaka rye mu ntara ya Meru, Gachagua yavuze ko afite impungenge zikomeye ku cyemezo cya guverinoma ya Kenya cyo kwemera ubusabe bwa Leta zimwe za Amerika bwo kubaka icyo kigo cya Ebola ku birindiro bya gisirikare bya Laikipia, Airbus na Nyuki. Ati dufite impamvu zose zo kwemera ko iki kigo cya Ebola ari umugambi wa William Ruto wo kurimbura abaturage bo mu karere ka Mount Kenya, cyane cyane bo muri Meru na Laikipia. Yanavuze ko Ebola ari indwara yica cyane kandi ko kuyizana muri ako gace bishobora gushyira abaturage benshi mu kaga. Gachagua yanenze kandi abayobozi bo muri Meru kuba bataravuga kuri icyo kibazo. Yavuze ko abaturage batiriranwe. Yasabye ko icyo kigo kitubakwa ahantu hamwe muri Kenya. Yavuze ko niba Amerika ishaka kwakira abandi Ebola cyangwa se abaketsweho kuyandura yakaba yikora ku butaka bwayo. Ibyo bibaye nyuma y'uko Perezida William Ruto yavuze ko kwemera uwo mushinga ari ikintu gikwiriye kandi ko kwanga ubusabe bwa Leta zimwe za Amerika byaba ari ubunyamaswa cyangwa se kutagira umuntu. Leta ya Amerika yavuze ko yatanze miliyari 1.7 z'amashiringi ya Kenya rwo gufasha Kenya kwitegura indwara za Ebola no gushimangira ubushobozi bwo guhangana n'ibyorezo. Uyu mushinga wakomeje guteza impaka muri Kenya, abaturage bamwe bakoze imyigaragambyo bavuga ko batinya ko icyo kigo cyateza ibyago by'ubuzima ku baturage bo hafi yacyo. Inkiko za Kenya zanategetse ko ibikorwa byo kubaka icyo kigo bihagarara by'agateganyo mu gihe ikibazo kigisuzumwa. Naho Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yino ibihugu birimo Leta zimwe za Amerika, Canada na Bahamas byabujije abaturage babyo kuyisura kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye i Kampala. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Ubuzima Dr. Diana Atwine yatangaje ko kugeza ku itariki 4
Kamena abantu 15 ari bari bakirwaye Ebola i Kampala barimo umwe wapfuye akaba ari nawe winjije icyorezo muri iki gihugu. Dr. Atwine yasobanuye ko abantu bari bamaze gukira icyorezo muri Uganda kandi ko bamaze gusezererwa n'ibitaro 170 bahuye n'abanduye nabo bakaba barasezeranye nyuma yo kumara iminsi 21 mu kato, akaba hasigaye 150 bagikurikiranirwa hafi. Yavuze ko inshuro zose Ebola yibasirwa n'inzego z'ubuzima zabo zakize imbaraga mu kuyihashya binyuze mu gushakisha bwango bahuye n'abanduye, ibyo bigatuma idasohoka ngo ugere mu bindi bihugu ivuye muri Uganda. Amerika isaba abaturage bayo kutajya muri Uganda kubera iki cyorezo. Canada ikabasaba kwirinda kugira ingendo zitari ngombwa mu gihe cy'iminsi 60. Bahamas nayo ikabuza bayo kwirinda ingendo zitari ngombwa. Kuri Amerika by'umwihariko nticyakira abanyamahanga baturuka muri Uganda, Kongo, Kinshasa na Sudani y'Epfo kuko igaragaza ko ibihugu byose byugarijwe na Ebola. Dr. Atwine yatangaje ko impamvu ibihugu byabuje abaturage babyo gusura Uganda ari uko iki gihugu cyemeye kuba inyangamugayo kigashyira ku mugaragaro amakuru nyakuri y'uko ubwandu buhagaze. Ati nk'igihugu twumva tuzira kuba abanyakuri kuko dutangaza amakuru niko dufungirwa inzira, uko dukaze ingamba niko tubuzwa kugira aho tujya. Twumva ibi ngibi ari akarengane, turagaragaza akababaro kubera uko dufatwa. Ishami ry'umuryango w'umubiri ryita ku buzima OMS igaragaza ko gufunga imipaka atari uburyo bwiza bwo guhangana n'icyorezo cya Ebola, ahubwo ko ibihugu bikwiye guhuza ingamba zo kukirwanyiriza hamwe.